Nimin Khan Lok Sabha a eptu leader Congress Party hruai tu Rahul Gandhi chuan Manipur atlo a India ram mi puinga event ania wangin na chanchin kan hriat ang I han soidon te ang July ni kwa thole ani ni a bazar thlir tu te chibai ule Lok Sabha a leader of opposition Rahul Gandhi chuan Nimin Khan Manipur state atlo a Manipur hi meitei tere tlangram lama khosa nam sang te inkara boina chuaka wanga thlasom pali zet ralmuang lo tak ani meka Rahul Gandhi hian Manipura hian boina wanga relief camp om mek te chu atlo kual ani Rahul hian Nimin Khan New Delhi atangin Manipur khopui Imphal chupanin Silchar airport atangin aluta Imphal tum hmun a thlen hian Congress MP Lok Sabha sesona athu soya wanga larmek angom cha bimol akoijam howin Congress Party mi le sa te chuan an lo hmuaka Rahul a lo thlen vele hian remna le mon na kan du Manipur damreng ro se Rahul Gandhi damreng ro se ti te in an lo awrual ani Rahul hian Churachandpur district headquarters lamka atlo a relief camp pa ommek te tlo kualin an thu soi te ngai thla a hemi nu hian Bisnupur district a Moirang khuwa tlo le in Phubala Higher Secondary School a relief camp atlo le a Tlaidar Rukhan Manipur Governor Anisuya Uiki nen in komin hemi nu hian media te kom le ani Silchar airport ama lo muak tu Assam Congress State President Bhupen Kumar Bora hova lo Congress Party worker tenen hun rei lo te in komin Assam State chunga tuiliana wanga mipui te harsan na chungchang an soi hova hemi chungchang hi Rahul chuan exa post siam ngalin tuilian in Assama chiat na nasatak athen hian lunga ti chle ani naupang poi soilo kumriat mi avina sate chu tuilian hian min lak saka Assam State pumpuya tuilian awanga chiat na tok te kathin lung takin kator puyani atia Assam tuilian awang hian mi somruk aya tamthi to in mi singa le sangthum aya taminan chen na inan chua san to ti sain Rahul chuan BJP engine pani sarkar Assam State ta tuilian awanga harsan na to don lo ti tu terin tla lo zia chiang takin alangani ti in Assam hian omjenaya mangai tu amamo a tuilian wanga harsan na tuar te chomdol na le zang na tom na pek ngalan ngaya tuilian wanga harsan na re theina na mala tu tur marchak huap thu nei tu din thoya tul bokani Assam mi puite tan kadinga parlamenta an sipai kania he hun harsa taka hian sarkar lai puin tran puina om theya piang pengal thoi turin kangen sakani atibok Silchara tang hian Rahul hian tun naya boina chua thar le na mun Manipura Jiribam district lo in relief camp patlo ngalani Rahul Gandhi ne na hian Kukizo community de chon lekha ziakin an boina chin felani theina na mala turin an lo nge na Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF te chon lekha an lo pe a ITLF te hian an lekha hian Congress Party in India ram mipuite tana na an tho thin na abik takin nam claim jok te tana man lang na chu fakin Outer Manipur MP atana Alfred Kangam Arthur thana ni le hun harsa an ayo tu ani tur chu lomo manti thu an soya Rahul an hena hian an mamo te an thlen boka ITLF te chuan sarkar kan nei velova tuna kan sarkar hian nambil du sakbi kan nei ani Manipur State Rural Mek BJP sarkar hian sarkar hnathok le meite namte mang tangka in kantan har satnan siam na sahle a kan din mun hi ader thong tak zetani antia boina chhuat tira tanga kum khata liam hnuwa po kuki zote chen na in le anthil nei te chu hal le ti chiat alani sun zom zela voin thleng hian in sang sari don ti chiat ani a kuki zo zinga mi zani don in nun nan chan to a kan pathian biak in zathum somruk zet ti chiat ani a in nei lo sing ni vel kan omani nam tlem jok in hum him tura man ro nei che jok kan ni a arambai tengol le UNLF te mangin be kan tok renga heng fir fiak pol te hian min tha chimi vekemo Manipur atanga min no chu vekemo an tum thu an soi reng bokani kum khat chuang chu kan chen na biala ni tin mamo chi sang sang phur lu an phal to lova tuna hian dam doi po kan tla sam to ani relief camp pa omte din mun po ngai tu om takani a nei lo kan nga em ani kum khat liam ta chung khan kan chen na huna mi pui mamo na engma tho ani lova kong siam ani lova chuti lai chon mei te chen na phai zo la chuan
mason na hna chi hrang hrang an thok reng thunga kan tan imphal tum hmun man the ni ve lova chu wangin Mizorama lengpui tum hmun chu India ram hmun dang pan na atana kan man angaya hemi awang hian le khazir lai te le dam lo ten har sat na lian tak kan to ka hetianga kan tana imphal khopui kal har sat lai hi rem changa mangin state sarkar chon nalak run puyan neya kuki zo mi pui tan sarkar na lu ngai na om lo mek ani ti in Rahul Gandhi chu an har sat na chin felani theina na malak pui turin an lo nge na Congress Party manifesto in ziak angin Manipur boina chu politics manga chin fel ngai ni se an du thu an soyani Congress MP Rahul Gandhi chuan thlasom pali zet boina wanga Manipur tlang mi te har sat na chu ti re thuaya tul thu asoya Congress Party chuan he boina chingfel tur hian dokan pakhat kil hi ti damna om chunani kan ti a chutianga malak chu kan du danani atia voina hian in nu naw pa angin karon kala Manipura remna le muanna om le theinan in tho pui turin karon in pe ni boina chho hnuwa voi thum kalo kalna ni a tunchu ma hian mason na mu ka be seite reng nen mason na mel mu tur om mi alo hi alung chiat thak tak zetani governor po ka ti puya boina chin fel tuma malak na kan lom lo hle ti ka hrila pui theina kan naya pianga pui kan in huam thu po ka hrila ni Prime Minister po in Manipur hi tlo ngei se ka tia he state thil thleng hi a riat thiam theinan Manipur hi atlo nge yangaya mi puite nat na hre thiam turin an thu soite po ngai tharo se India ram pum pui hian Prime Minister Narendra Modi hi Manipur state lo turin an duwa an ngai chang thupani Prime Minister hi India ram Prime Minister ani a Manipur hi India ram ani chuwangin Manipur boina chin felani theinan hian Manipur atlo nge yangaya chu mi puiteril ruwa hlau thon na re theina na poimo em ani ani na taka chuan Prime Minister hian boina om lo ani po in Manipur hi India ram state pakhata nia wangin atlo turani a boina na sataka wanga mi puite room na thenlai phei hi chuan atlo nge turani a tlo nge turin ka ngen bokani in mangai na in za ton na le in una na chau lo chuan he boina hi chin fel ngai na om lova tharum thona le in huat na hian khoima min thlen don lova remna om theinan chuan Congress Party chuan kan ti theya piang kan ti zel don ani he boina chin fel ani theinan hian atul ani chuan karon kal le thinanga min ma moni chuan voi tam tak ron kal le turin ka in pe ani ati ani Lok Sabha a eptuli dar Rahul hian Manipur boina chu politics a hlok na le tumna ril runaya tlo ani lo thu soin eptu kan niangin sarkar in ati dik lo te hril hriata mi puite ta na tha tho theina na malak hi kan ti turani a chutiang chu kan ti zelang ati bok bazari lo thira wangin kan lome